okuregerera abazaire ba Jessica bakahurira ebirango hari za radio hamwe no kuranga ahari polisi ya Bukwiri omu district ya Kyankwanzi ngo hariho omushiki owabirayisirwe abatemu kandi abanyabuzare be batari kumanywa. Eki kikareetera abazaire be kwerariikirira ahabw'okuba omwana waabo bakaba batakumuhuruza kandi kushira kugambwa kuba yagiire kukorera omuri Kyankwanzi omu baara. Nabo nikwo kugyenda n'ebishushani kuza kureeba owayisirwe yaba niwe mwana waabo. Aba nibagira ngu bwanyuma y'okworeka ebishushani bya Jessica polisi ya Bukwiri hamwe n'abavugi ba bodaboda kikabahamizibwa ngu owafiire abaasa kuba yaba ari Jessica kandi polisi nikwo kubiikiriza bakaiha omutumbi omu kabafu ah'irwariro rya Ntwetwe ahi gwabiire gumazire ebiro 5. nayoleka ebishushani mu ofisi hoona bangamba n'omwana waabo nyine baitu kusanga amazire ebiro 5 bisatu akamara ruguudo ekimwe ekimara mu mochare ekyakataano ekimara nka mwitaka omuzikire ati nasaba komisioni nagenda Bukwiri mu ofisi masaidi bakora naka statement yana nakikora na gimara bampa komisioni genda bakuzikura omuntu waabo mukuru omutumbi okutira ebishushani musangira omuntu aha muhanda rwagati bamuteera ebishushani ati babitiire ebishushani bagamba ngu omuntu niwe obu batakamutiira ebishushani bagamba ngu ekirango kirabire aha simu mwabaraidiyo omwisiki abuzire nagamba omwisiki wabuzire n'owo muhanga waabo. Jessica Kenema we nagira ngu akatayayiraho abanyabuzare be baitu yareba boona bari kumwiruka kumuhunga bwanyuma nikwo kumugambira ngu bo nibamanya ngu akafa kandi ogu gubaasa kuba guri n'omuzimu. Mbere narugana nagenda kunu masista wange gwa Kyankwanzi ero muhanyini bangamba ngu okafa ntubona banyekanga nagamba kanta kafaga ngu okafa naganya tinkafaaga niko kutera abakunu bakabagamba ngo omwisiki nguru bo babagamba bakaziga muntu kora nazoka kandi tukamuzika ebiro kwezi 17 omwezi gwa musanju twazika ntumaye niwe tuzikire akafwera Ntwetwe twagenda omuna mutaguzikura wa mwirwaro mwigwandika bamaze kumuzika twamuzikurayo. Chairperson w'ekyaro ekyasazike Moses Barinda we yahabura abantu okuguma bakagendana ebihandiiko ebiri kubagambaho nk'endangamuntu hamwe n'ebindi okwenda kwehara akagwenkaka. Manyisa abazaire kandi nambere mugenda kukora abakama banyu mubahe endangamuntu rundiki mubahe namba za simu z'abazaire niko kikendeze kora ngo abana wisike bafa muno omulingo tasemerire. Bwanyuma y'okugaruka kwa Kenema Jessica bamutwire aha kanisa okumushabira hamwe n'okumukoraho emikoro endiijo okwenda kubinga ebizibu hamwe n'ebisiraani nk'ebi. Okukaba okungi mukama okwaliwo ayi Katonda taata webale kubanga ozifudde enseko mukama mukaseera kano mukama kabaka w'abakabaka kyemba nyongera okuteeka taata omwalo no maaso go mukama igunesi nga musabira ayi Katonda mu linnya lyo deka yongere taata ekisa kye kyongere okumamira eri obulamu bwe. Tushemereirwe munonga ab'omwana waitu tukaba nitumanya ngu akafa batsindika ebishushani bamazire kumubika batugira ngu niwe wenyini twamuzika. Obwahati abazaire ba Jessica Kenema nibenda kukwatagana nabo bushoborozi okureba ngu baronda abanyabuzare bogo wazikirwe nabo batwara omuntu waabo. Amakuru aga gashakwa Onesmus Turiyahabwe. Mwana weka twakabira mwerere.